Bikelele bobule makambelele abasahlelele umkhosi bobule makambelele nakingwa lendlela bobule makanda mhlanje kwelasiphalele usisi wasicela simsize siyomletha isiphatha kodwa ke bobukele ndabeni yazi anginamane ngile ngamane ake sinikele khona ke siyomuza ukuthi ukhala ngani before sinikele ngicela ungakhohlwa subscribe button like share page yabonga igama lami Sli bengiqashile la so qasha kwami ngibe nenkinga ngisagudukile kancane ngekhaya ngithe ngibuka nje kuseni ngathi ngizwa ngemessage yokuthi kumele ngigoduke ngiphume emqashweni and ukuphuma kwami bekumele ngikhiphe imali yerent ade ngikhiphile last month so ngizamile ukuthola usizo that's why ngicele usizo khona la Oh sisi hayi cela usixolele sisi kahle kahle sihamba nalo sisi sisi hayi kahle sicela ukuthi uqale usilalele ukuthi size ngani sokuchazela ukuthi kwenzakalani ngamakamera kahle nje ukuphela amakhamera yathi kahle ukuphaka imake besisi njengoba ukuthi siyaphapha nje siza namakhamera awusazi asasazi hayi ukusela wena ndiyamazi ndiyamazi uyakhona amakhamera ekhaya pho manje yini-ke ungamsitedeli-ke singene ngoba uyamazi angithi usisi amakhamera sikhulumela amakhamera okay sisi ngoba manje siyabona nje kumele sitshele iy'tori sicele iy'ngenane ngoba manje siyakhuluma nawe ngimele sitshela ngamakhamera thina siyishowe sisi yonke into esiyenzayo namakhamera yabo ukuze izoba ne-proof makuwukuthi khona into ongekho happy ngayo usungayuza iyona lento le ukuthi ikusize enkantolo you understand alright sisi kahle kahle mina igama lami ngingwena edlezini hamba ngaphansi kohlelo ngigwazela themba ukuthi usisi lo sihamba naye ijuthe uyamazi usho wena okay besacela ukuthi-ke singahlala sisondelane sisi kuze ngami hlale sisi njengoba bengichazile-ke nje sisi usisi une-complaint nawo kodwa-ke ngeke ngikwazi mina ukuthi ngiyikhulumele cela kube uyena usisi ozokuchaza udaba ukuthi kahle kahle njengoba siyila hamba mayelana nani sisi ngicela uchaze nginkinga la ngithole imessage la ethi kumele ngizosasa iy'mpahla zami ngikhiphe nemali yerent bekade ngikhokhele imali yerent last month ngikhala ekhaya shuthilo zakho kumele uzozidlala ngani uba uyazi wena ukuthi wenzana ngitho nawe la ekhaya ugilime kubaba imake sisi sicela ukuthi uqale sithi ukuqala ukuthi ukuze sonke sisoba kwi-level eyodwa isayidini lakho silizwe nesayidini lasisi silizwe ukuze sizohlanganiswa ukuze sithole ukuthi kahle inkinga ekuphi la sisi ngicela nje ungidlalele nje sonke isitori ungasabi ukhululeke ungiqalele nje phansi kahle isitori ungichazele ukuthi kahle kahle sila mayelana nani chaza ukuthi le ndawo le indawo ekanjani yabo nje okay la ngiqashile okay ngoba ngiyafunda ngathola le ndawo le ngiqashe kuyona ngahlala kahle-ke but ukuhlala kwami kahle bengibe ngibona ukuthi mama la ekhaya umama la ekhaya muphi uyena angicathi usaphumile kusiyena nokuba inganyakhe ngifica lawo umama la ekhaya besenoshintsho indlela ngiphatha ngayo besenokuthi ngisho ngizoshiya imali or ngifuna ukufaka imali yabo nje abheke eceleni kube ngathi khona into engayenza kanti akukho engakwenza just nje ukuthi ngikhombisa inhlonipho ngoba mdala kodwa-ke indlela asebenza ngayo ngithanda ngithe uma ngingekho ngithola imessage la hawu imessage ukuthi ngizothatha iy'mpahla zami ngikhiphe nemali yerent kanjani ngiyiphi le mali yerent ekumele ngikhiphile last month
Oh, wena sisi urentile. ngirentile lasimanje Okay. manje kumele kuthiwa ngizosasa iy'mpahla zami ngiphinde ngikhiphe nenye imali and zivalelekile iy'mpahla zami ngaleyo mini The time ungena wayikhokha futhi. ngayikhokha Okay. ikuphi I-deposit yayimalini, imali yerent asebeyifuna imalini, yonke into sizoyi. ngawukhipha 4 imali erenti 800 ngawukhipha 4 400 i-deposit. yebo Kuyikona sisi. Okay. Kushuthi wena kahle kahle uyingane la ekhaya. yebo ngingane la ekhaya Okay. So kushuthi ayikho into esayikhuluma nawe. Ayikho. Ngoba Mina la ekhaya ngumakhodwa la ekhaya. hayi wesisi. Uyingane la ekhaya. Ngumakhodwa la ekhaya. Lo Masi. cha ngicela ngichaze. Cha nami ngicela ungi-understand. Sicela omdala wena uyafana nelokhunjana la ekhaya. Kushuthi uyafana nevasi le. How the verse Ne. Oh. mama la ekhaya. Kuba mina ngihlala nomama la ekhaya. Kodwa ke ngakusho ukuthi lo la ekhaya ngisamfuni ngenxa yokuthi lo indoda yami. Okay. Ya nayo ke lento siqala ibaqi. Kanti wena uqosha usisi. Ayisangixosha. Imali sicela senze izinto zibe clean. Kahle kahle umuntu oqosha usisi wena. Sonke la ekhaya samfuni. Nomama ngifuni. Angithi ngakho ngithi engazi ukuthi ngathola wonke umuntu ukuthi ngi-understand ukuthi kahle kahle ukuze usisi aqoshwe ngoba uyasho ukuthi urentile Urenta kuphi? and uyasho ukuthi into yakhe i-up to date. Urenti uthesisi wenzeni? ngikukhiphe 4 Waphinde futhi warenta. phinde ngawenta futhi Lona irent uyayilandelelwa. Akayikhiphi ngesikhathi bezalandele yimina ngende berent. Akayikhiphi ngesikhathi. Naloko ukuthi wathi urent ekubani? imali lapho ngiyitransfera ekhadini Laba. Ngisendela la ekhaya ekhadini lamama Okay. Uma wakho. uma wakho ngitransfera kini ekhadini ngoba washo i-date yokukhokha imali yerenti mhla ka-1 ngiyayikhokha imali yerenti usisa kumazini lekhulumayo Akayikhokhi irent ngesikhathi. Khokhe irent ngesikhathi zakhe sokuva ngathi kuthanda la kuyi. Wena kahle kahle yini exabanisa nosisi? Sisiyazazi into zakhe. Usisi la ekhaya yo. Cha, sisi khuleke la yabo manje. Ngifuna ukhiphe yonke, ukhuleke, ungasabi. Ukusichazela ukuthi kahle kahle yini nibanga nosisi. Ngoba kahle kahle kuyacaca ukuthi kahle kahle umuntu opoison la wena. Uyena. Angithi umuntu ethiwa khisha usisi wena. Ngoba laba abanye abantu ngendlela wena okhuluma ngayo and masithi sicela bona wena uthi cha. Angithi? Yebo. Okay. So wena akawuchazeke kwenzakalani? Usisi la ekhaya wafika emntwana oright, ewusisi oright, Okay. right. Yeah. Kwiqiqi sengithi ngiyambona ubusy. Uhamba nomyeni wami. Ufuna umyeni wami uyamlandela ngemva, uyamfuna. Oh wena nomyeni. Nginawo umyeni. Okay. Umyeni wakho so ungena kanjani ngoba usisuqashile la? Angithi umyeni wami uyafika la. Okay. So yena ugqoka izikete ezincane la ekhaya. Samtshela efika ukuthi la ekhaya kahlonishwa. Hayibo wesisi ngicela ukubuza. Uma ungena emqashweni angithi usuku ungena ngemali yakho and ungena nobuwena bakho. Nina Sorry but mawugena emzini angithi cha sisemzini la kumele si correct lento. La indawo yama-tenant. okay mawugena ufika la uzoqala khona Endaweni ufike yama-tenant. ulandele umthetho wakho Endaweni yama-tenant. okay angithi ulandele umthetho wakho Endaweni yama-tenant. ama-tenant akabani ngithi awami ufike la Imali ekhaya wo. sikhona Hayi awakho akamama. Khona izinto kumele siyicorrect. wekuthi uhamba naye Uma ufuna nawe ngihambe nawe akunankinga hayi ngihamba. ngifuna uhambe naye Suppose babuthi lo la ekhaya safike samtshela ukuthi la ekhaya ugqoka kahle okay. ugqoka ezikuhlonishwe la ekhaya Okay. uyena wenza umathanda wenza ngathi kwakhe ushaya ezincane izigate lezi Wena sukumbhekile ukuthi ushaye ngani. angithi uhlala ekhaya Okay. ushaya ezincane izigate ushaya izikhindi angazi utshela bakuphi ikepotso yini la ekhaya
gqoka ngathi kuphi umyeni wami ngenkosi yami naye ke uyamlandela ufuna umyeni wami angisamfunda ekhaya akathatha into zakhe aphume ekhaya nkosi yami so wena into ekwenza ukuthi uxoshwe ahambe usisi la ekhaya ukuthi akakwazi ukubatha and akagqoki nje futhi akagqoki futhi kusho udoba indoda yakho doba cha phela ngiyobe egqoka into ezincane nje umenze ukuthi nje ube mawungambuza yena ngithi nangu naye ukhona umbuzo bizigede ezingane uzigqokelana uzokutshela yazi sisoma ukuthi indoda yakho ngiyifuna ngale kade awu uyamuzwa uyamuzwa abekade sathi uyamuzwa lokho kusho ngikwazi zokuhlaba ngebami manje uzophuma uqhantsha la ekhaya wesisi uphume nombheda yakho ungawutholanga wesisi yabo nje ukukhuluma nje uthi uzophuma nombheda wakhe engawutholanga mhlaba ngempama mina yabo nje kokukhona mina namhlanje la awukuzame lokho ukukhulumayo sike sibone ukuthi uzophumelela yini akaqhubeke kakhulume kanjena ke cha mina ngithi kuzame cha nami ngithi akaqhubeke kakhulume kanje ngizombhonyela ngojabu wamanzi la ekhaya okay ngizokubonisa impundu zemfene uyandeva awu cha buda hayi wena hayi ukhamba naye uyisoka laphe nawe uma ufuna ngibe yilona nginankinga oh hayi ngiyabona hayi uyilo cause vele iyonto Nawe ngibe la. hayi mina nginomyeni cause iyonto cha yenzayo ngendlela okhuluma ngayo phela wena uyabona ukuthi kwanawe indlela okhuluma ngayo hayi ngendlela ukuma ingendlela undwebile hlangana uzobenza hayi uzobenzani wemezana Sorry, sis. ufuna ukwenza nawe naye umuntu obalekile nabesikhuluma naye la hayi wena hayi la ekhaya kwakho wena usiphethe la ekhaya wena usiphethe wathi ufika nje wabuka wahlala la ekhaya kwakho wena umlesusisi ngokuthi wena awumthembi indoda yakho ukuthi mhlambe kungenzeka hayi ukuthi indoda yami ngithembi ngoba ngiyambona into azenzayo okay ukuba indoda yakho uyayithemba phela ngaba unankinga nosisi ukuthi ugqokeni akagqokeni nengathi ukuthi ngikhuluma eqiniso ukuthi awuyithembi indoda yakho ukuthi ingahle ibambe wena bhuti yonke into eyikhulumayo ivuna usizi yonke into eyikhulumayo usayidini layo hayi cha kodwa nawe uyayibona into engiyikhulumayo yini endiyibonayo ngikhuluma into ekuyiyona ekuyiyona ukuthi akagqebheze agqoke ngathi kuphi la ngathi eklabhini la ekhaya enze la ekhaya ngathi sisi kuphi nangu sisi engazuthi unama-complain nangikhala ngokuthi uyagqebheza nani uma ugqebheza wena usuke ugqebheza mhlawumbe uzosinika isizathu sokuqhebhezela gqebhezeni kwami angigqebhezi ngoba mhlawumbe ngisuke ngicomela umuntu la egcekeni usukwenza kunento engisuke ngenza endlini uma ngiphume ngisophuma ngaso sikhathi ngeke ngize ngigqebheze ngithathe egcekeni ngoba ngiyazi nomuntu wesilisa hawu since wena wazi ukuthi unomuntu wesilisa la ekhaya nje kuhle ugqoke into kanti ongazazi nginjena la ngiyalwanga nomuntu wesilisa sakutshela angazi nami ukuthi uyithathekile angazi nami cause sakutshela la ekhaya ukuthi ugqoka kanjani sisakubona wena sowenza kwakho ugqoke imali ezincane wesisi iyaqala lento ukuthi emqashweni ngizotshela ukuthi ngigqoke kanjani hayi ngeke idrama lento oyishoyo hawu bhuti angithi uma ufika Ngikhipha imali. hayi emphi imali yona wesisi noma ngahamba nge-under hawu ngiyarenta phela ukusake emzini abantu la isiko lakhona wesisi. into yakhona lalela la sisi ukuthi ukhipha imali akusho lutho lokho sisi kodwa that is wrong ukuthi ningitshele ukuthi kumele ngigqokele hawu emzini abantu ufuna uzwami uhambe ngephenti wena emzini abantu lalela sisi makuwukuthi angithandi ukuthi ngihambe ngephedi nginikeni inothisi yokuthi ngiphume ngihambe ngaphandle Or- kwenothisi samyala egena samtshela ukuthi lekha agqoka kanjani akezwa wena ngathi personal into yakhe hawu ipersonal angafuni indoda yami bese ingabikho personal oh okay wesisi sicela sike sithi sizwe mhlambe kumamezala mhlambe uyena umuntu ozoke uma wala ekhaya ngathini umamezala noma yini umamezala okay sicela sike sithole yena ukuze sike sibone ukuthi kahle kahle kwenzakalani sicela ukuthi ukusibizela umama wena mhlambe ubungakazi uzama ukufonela yena uma ukuthi umbusise ngale ndaba before ufike eThekwini. akazi nkosi yami angisithola ngesikhathi sokuthi ngizamile umfonela
ukuthi kuthola kwami i-message ngangibhizi and ngathuka kakhulu ukuthi hawu wayebangithumela le message engathi manje khona ngikwenzile akukho futhi okunye akukho nje into engayenza ayikho mhlampe-ke bangisolele lentade ishiwo intombazane ngisolele ukuthi mhlampe indoda yakhe ngayifuni no angikho lapho mina uyena ocabanga kanjalo futhi indoda yakhe angayithembi amanakazi futhi akayithembi Hayi ukuthi kanjani yabo usisi ngithemba ukuthi mabethi abasathanda ukuthi uhlale njalo kwabo yakho ukuthi kumele uphume kodwa kumele bakunike inothisi and then uphume emzini wabo ngoba usisi uyambona ukuthi hayi usisi kahle kahle hayi ngoba uxoshwa la ekhaya isicace bha indaba ukuthi kahle kahle uxoshwe la. You understand? When uxoshela ukuthi you understand? Engaqoqi. Hayi ukuthi angaqoqi. Kahle kahle wena usabela ukuthi indoda yakho izo Angisabeli. kusho uyithembe. Ngiyayithemba indoda yami. Kodwa indlela enza ngayo seyiwesi. Wena unyanyiswa yilokho ukuthi indlela. Bafuna labantu la. Bafuna abantu babisa nabo bonke abangani bakhe lapha. Yebo manje cela usixolele nje siqale nje hayi ma ungahlala phansi. Qale nje sixolise ngakho konke lokho sokufica la emacamereni. Ithina manje sicela ukuthi ulande ngoba manje udaba lengane lo understand ukuthi kwenzakalani nansi ingane la. Engazi ukuthi ikhala ngombhedwayo nangento zayo nangemali yayo. So manje angazi ukuthi kuzokwenzeka kanjani ngoba lezi zinto ingane iyayidinga and ayali ingane ukuphuma kodwa ifuna into zayo lezi seniyibambile enithi nina ayirent. Ithi impahla esheba. impahla zami mama ngalelo minyama bengikhilile ngenxa simele ngikhiphe imali kodwa ngiyaqasha kodwa kumele ngikhiphe imali kade ngiyikhiphile ngasimanje Ekhathi asusethi lokuthetho lo. imuphi umsebenzi Hayi esebenzayo imuphi umusha esengikwazi manje engakazi ngitshele wona ngifika wena bungazenzi wena unenta lesikhathi zakho akhumbula lo. mama imali bengiyifaka kwini ngoba akazi ukuthi umakoti wakho imali bengiyifaka kwini uyakwazi futhi nawe lokho ayikho and amaposta akho bengiwabuka nje ayikho mina post ubonga ukuthi ngiyabonga mntanami ngokuyifaka hayi mhlawumbe ngikhulumela iphutha mntana makaze anike ukukhuluma mama umdala ukuthi ungaqhaba mama hayi angikala nje ungavumeli ukugibela yilo ekhanda mina benhle ngiwathola ama-complaint ngawo kha wena awukhokhi ngiyikhathi uma mina ngiyamkhola manje wena ngibonga khokhi ngiyamkhola nje ngeke ngisengi wena nje ama-complaint benhle ngiwathola ama-complaint ngawo kha ukhokhi sicela ukuthi udedele uma umdala kangaka ngiqambela ama ngithi wena uyakhokha ungakhokhi mntanami ukuthi wawukhokha nginayo i-proof namaphepha okuthi ngiyakhokha nginawo imali nawe uyakwazi inkinga yakho uvumela nawe umakoti wami vele kufanele ngimvumele vele ngoba uyena ngisono sokuthi isho sokutshelile ukuthi mhlawumbe ubone ngathi indoda yakhe ngiyayifuna ngeke ngenze lutho vele wena kube ngiyayifuna ngabe kade uyena ongayithembi wena uyifuna indoda ngifika la ngangitshela wena ngihlebela wena ukuthi wamuhle intombazana wafanelana nondodana wami phela mina ngwethemba njengengane engekubona ngathi ingane eqotho e-right wawungethemba usangithembi manje wena usuyivezile phethu njani wena mntwana bengikuthanda ngendlela ukuthanda ngayo bengazi ukuthi ukwazi ukugxila kanje. Okay ma njengoba usuthi useyivezile usisi-ke i-complaint yakhe i-complaint yokuthi une-deposit engakuwena and uthi urentile uthi akarentile uthi urentile ileyo nto esamele siyilungise ma. Hayi umuntu anqamba amanga phela iy'ngane zamanje isezaqamba amanga ngeke mina ngimdala kangani umama mdala ngimile mama ufuna ukubona amaphepha ngimile ilokhuza ngimile impunga ngiqamba amanga
ngiqambele ingancane kangaka ngithi yanginika imali inganikanga mina into ngifihlele umakoti wakwami umakoti wami wazi yonke into yami ukuthi into yami ngibeka kanjani ngiyenza kanjani umakoti wami ngelikhuluma iphutha shuthi ukuthi umakoti sesikhuluma iphutha nawe ngeke sizokhuluma iphutha ngalento. Okay, yazini-ke ma sicela ukuthi asiphi i-proof yokuthi ngempela i-rent uyitholile imali yiphi inyanga yakule noma ya last month usisune okay ngikhiphile unamanga lo unafuma nje ngakhokhi la ekhaya and bekisize simlandele size simncenge sicela imali le sibone ukuthi uyapapuka akafuni usinika imali ye-rent kodwa bekhafuna ukuhlala mahhala kuphi la kuhlala khona mahhala sizithi una 4 months ungayikhokhi imali akuwukuthi sisi usuyahlulela kuhlala emqashweni hamba mntana abantu makuwukuthi ngempela into abayisho yiyona awumpruvele kuma lento athi imali ayikho ngisiphi ama-proof ade semabili noma ngayiveza le proof asinandaba simsebenzi wona uthanda iproof akayikhiphanga nje rent asinamsebenzi evezi le proof angavezi proof asinamsebenzi akayikhiphanga nje rent simiyele akayikhiphanga irent kanjani ngoba kuyaveza ukuthi naku nje i-bank statement ikasisi asinamsebenzi noma thina thina le senzani thina le phezulu lenzani soyenzani hayibo ngazuthi inkinga-ke le okay boma kahle nina ake nibekeni into ibe sobala-ke manje kahle nina niyamkhipha usisi kahle la endlini nehambile asiniqoqile thathe kulungile mahamba okay sicela-ke njengoba nimxosha usisi sicela nimbuyisele ngokwakhe ngoba nayo i-proof of payment uyayibonisa statement nani futhi niyayibona naku nezwe ngiyathemba liyabona ukuthi i-proof usisi nayo ikhiphile and imali ingenile kuma nakla sisi ngicela uveze libhale ukuthini lapho igama leli libhale lapho uMiss Mthiyana wena ma yebo okay so please-ke ma sicela-ke imbuyisele usisi imali yakhe namakoti mina ngimfuna ehambile nje ima kahle kwenzakalani mali la uzwa ngaye noma umakoti okhuluma naye sibonisana sima la kuyacaca ukuthi wena ubonisani wena uyatshela ukuthi wenzeni hayi siyabonisana nje ukuthi senza njani kodwa-ke lo simfuna ehambile la okay-ke sicela nimnike imali yakhe ukuthi uma uzwa ngengane athi nakho sinamsebenzi walokho ma sicela usisize-ke thina umbuyisele usisi imali yakhe nimbuyisele sisi nisiphukhiye kuhanjweni kiwe endlini yakhe usisi futhi kumele nimnike isikhathi sokuqoqa usuku lanamhlanje nolakusasa ukuthi amove out ahlalephi angeke ahlale uzozenjani phela ukhiye kumele angithi usisi before azahambe kumele nimnike isikhashana phela mase ukuthi akwazi ukuqoqa ngeke nimxoshise nje wena ufuna sini notice cha angifuni nimnike inotice ngicela ungizwe kahle ma kodwa into engifuna nimuphe sona yona isikhathi sokuthi aphume akanasikhathi simfuna ephumile akanasikhathi nje sokuthi abehleli la ngoba phela kithi lento yenzayo ukufuna amadoda amenze kushona ilanga hleli ozafune nawo amanye amadoda ahluka naleya amafuna amanye simfuna ehambile ngicela ukubuza into eyodwa noma ngathiwa kunjani-ke naloko enikushoyo akekho okuphikisayo sekuwukuthi-ke sesiyamcelela-ke noma nje usuku olulodwa lokuthi akwazi ukuqoqa izinto mhlambe aorganize imoto le mali nimnike phela nemali yakhe ngoba uma kuwukuthi animniki kuzophoqa ukuthi nathi sisebenzise isandla sensimba ngithi nani nithi niyamxosha ehele phela ngeke
ngeke kuze ngakuyena kuphela la kunina kumele nikuthole ungazuthi kuthena qina nimpheni imali yakhe Yabona ukuthi singenekile manje. wesisi ungakwazi uku-organize manje iveni noma sesizoboshwa manje belanda imali yakhe nje vele umnika aphuma ahambe kwakumbona nje hle la ekhaya kwenzeka into kanti imali yakhe umnika imali yakhe aphuma ahambe kodwa sisayisile lento yenzayo mina ngokutshela iqiniso eyana le nto oyenzayo ayisile ukuthi uqoshe umuntu because of umfana wena yabo indlela yokukhuluma ngayo usenesibindi naye sokuthi umfana nje umfana ophi lo mfunayo ngithi lo mfunayo umfana lo mfunayo wena sisi imake yini wena obona ukuthi usisi lo uyazazi into azenzayo yini oyizwile mhlambe ngaphakathi ibishushuzela ithi uyazazi into azenzayo mama sithi awabhalayo yena azenzayo nje uyazazi lo ubhala umuntu wami ukuthi akaphume phandle azombona akekho ufuna ambone gqoka iziketi ezincane ukuthi akambone phandle Awuwavezela mama ufoni naba efonini yakho. wena una Kuyekele nikwashuse ngoba sekhuluma kakhulu ngoba nje sibuyisana nabantu abaphetha abakhamela bagqoki bezimo 1.4 lo 1.2 kumele nimbuyise hayi asinayo-ke phela uhlale la ekhaya behle bengahlele ehlathi engezoyitransfera behle bazozama abantu abami le mali enginika yona ngicabanga ukuthi ngizoyenza cha phela mangeke akwazi usisi ukuthi ahambe imali yakhe ingaphelele thina sihamba la yonke into kasisi iphelele anginamxosha okay nikeni yonke into yakhe kasiphume esambeni ayikho enye imali uyazi nawe uyazi phela la akekho ozoncela akho umuntu ofuna ncengwe vele oh hayi ayike asincengani uyazi abangani bakhe abangani bakhe abakhokhi isinto ukuthi bakhokhe benza njengayo lalela ke sisi angithi asincengani okay ngicela nimnike imali yakhe ayikho imali sithathe phi ayikho sithathe imali manje senze njani thina sithathe ubhulu bakhokha sinamali ngeke phela ngeke imali sisi ngeke nixoxe umuntu mayisethi okay fine uyaphuma sekumele nimnike into zakhe nina senimtshela izitori ikhona into mhlambe noma into eyiphephe ephathekayo mhlambe enemigomo nembandela ngithi siyamtshela ukuthi imali ayikho uzohamba kanjani imali imali iproof yokuthi nizomnika yini angithi ngiyasho ukuthi ngizomnika imali siyasho yini manje athi ngixosha manje mase bekhokhile abangani bakho uyazi naye mase bekhokhile abangani bakho akokhalethu futhi nabantu la okay ekhaya lalela sisi ngoba manje siyabona ukuthi inkinga lezi ziningi la ekhaya sicela ukuthi kwenziwe into eyodwa if ayiphumi imali kasisi kumele kube khona usisi into yini ayithathayo mase kukhona imali kasisi angithi nisile nini mase niyambuyisela ke ilokhutshana yakhe kanjani yini manibonana awuna iphone angeke ngifuna hawu nawe ma una iphone hayi nami nayifoni nkosi yami iyafi yamfoni okay ma njengoba ke nihluleka ukuthi nikhiphe ilokhutshana kasisi njengoba nje nihluleka ukuthi kukhiphe enye imali kasisi cela nisiphe ukhiye usisamba ukhiphe impahla zakhe la awukho kanjani manje hayi ukhuluma nawe la ekhaya sicela nimfonele manje asho ukuthi ukhiye kuvula kanjani lapha noma sikhahlela umnyango ana airtime ngiyasisi ngizokufonisa yena airtime ubhala inamba noma khona sokubuka hawu hawu bensabhala inamba sisibhekana shouldn't speak hello khuluma sisi sawubona lo kunjani yaphila yami
sinenkinga yazi lalo usisi lo belele lapha kuleya ndlu le ngale ekoneni ufikile la uzofuna impahla zakhe manje ukhiye-ke nje ohambe nawo-ke asazi-ke usisi lo belele lapha kuleya ndlu le esekoneni ulana ufike nabantu uthi uzofuna impahla zakhe nemali yerent ayangimazi nami uthi ithini ingxaki yakhe. Lalele bebaba unjani? Hayi kabi sila sihamba on behalf of usisi sizolanda impahla zikasisi nemali yakhe njengoba kukhishwa u-400 nje. Thuluzo yabona ukuba ubukhona ubuzoyibona leyo ndoda ezokhuluma endlini yakho. Lalela ke sizofuna impahla zikasisi. Hayi lalela ke wemfowethu thina sinankinga sizokulinda ukuthi ubuye kodwa ke ngeke usisahambe imali yakhe ingekho la nanokuthi ngeke usisahambe kungekho i-insurance yakhe ukuthi nizombuyisela yini into zakhe. Okay, lalela ke mfethu ayikabi uzobuya nini wena ukuze sibuye usukhona? Okay, uzobuya nini? Ikusasa noma phambi kwakusasa sibuye size kwena? Phambi kwakusasa nini? Lesihlanu ngithi. Okay, sizobuya ke phambi kwakusasa ke. So lalela lana ke. Njengoba imali kasisi ingaphumanga kuphuma u400 we deposit no 800 sifuna ufika ukhona. Or else uzobona wena ukuthi uphume kanjani. Bye mfethu sekuphelile bese kufonelele kona. Okay. Uma ngoba manje ngiyabona ukuthi iphumile i400 manje inkinga ke nansi esesibhekane nayo impahla zikasisi azikho imali kasisi ayikho ngeke kumele kube khona usisi azokuthatha azohamba nako ukuze mayisebuya kube nikanika okuyini lezothatha kumele uthathe usisi kumele sisibone ukuthi uthatha Bona bani? Yeah. Ngiyahlandisa. Okay. Awukwazi ukuthi uzothatha ifoni. Ngoba Ngoba zakho nje ungene nazo iphethe. Imake ma ngalezi. Sizobuya phela mhla wabuya ubaba. Hayi cha, angithi wena umxoshana. Wena umxoshana. Man lo somkhipha ukwazi. Mase ebuyileke loyo baba wakhona. Usisi ke uzobe senimfonela. Awungekulungile ifoni ayindawo. Lalela ke wesisi wena uzofonela kuyona ifoni le kasisi. Ifoni lama. Wena. Hayi dobendala. Hayi kahle ngiyabona ukuthi inqubela phambili la ayikho. Ngoba ngithi imali kasisi ningitshela ukuthi alinayo. So ke ntombendala ke kuyaphoqa ukuthi ke senze ngenye indlela ngoba angizwa indlela kanjani manje kuyaphoqa ukuthi isikhwama bese siyasithatha. Hayi ngiyaqhekeza lengubo. Hayi ke imali hayi ngeke hayi Emase. Akwena senyenza le manje. Khona akwena. Yena azongjoyina khona. Bese bazothi yami. Yabona lo ndoda yami ndoseyakhona. Yabona nje mangihamba. Ngizwapha naye. Ngizwapha naye. Yebo isikhomo sami wena yayibona ndoda. Yayibona ndoda. Hayibo yona ndoda. Impahla zingena kuphi?
hamba. Ngena kuphi impahla? Uzoyibona ngena. Wena usazi wena awusazi wena uzosibona wena. Awusazi. Ohlelweni ngisizakalile ngitholile la impahla zami kodwa okuningi angikutholanga but ifoni le my sister ngizoyibamba ngoba umnyeni wakhe ubengekho asimtholanga uzoze abuye nestage besemsebenzini so ngibonge kakhulu sicela ukuthi uhlelo liphinde futhi lubuye luzonandelela angakakutholi okuningi kwami ebengikudinga ngiyabonga.